Minister wa Urimi wa nthi ya Kenya Franklin Mithika Linturi na atarite ya Kenya bande mitinye matunda hauite uria Kenya berutanirite na kuanda miti kaitene ka kambure boenya baketha bakianda miti ya matunda hauite bobo atethia kiotira bati kwagirithia rera kiendu inyiba wichionere irio mithembe matunda ataririte ya kianda miti harainyelete ya Kenya babatere witore na wingi kiontobo ya burato kwirwa imuthore Murioki. Irinjire mwe gutigira mwito jo mutongirio mongo ndogutagira msemo iruto jo kujura njwandi mitende Kenya na minister Urimi na ndithia no Mithika Linturi no riti mwingi mono amiru batigiri bakwanda mitimo no mitunda irekethwe no guno ukabere kuburomba utusapoti Kenya twikiri mwito yo kwira arimi hende bete mundene kwina mbura nyingi muno bendele tafadhali kianda muti yo muuru yo mukarati mukima kana mudithinda ukethira hatiati uwikira avocado uwikira mukandania uwikira muembe uwikire chungwa nikenda into bibyo ndeno ntubyo na bibyo changira kuriria carbon concentration nikenda tukaumba kwithinya twina irio bya kuria na nikenda kurikithio ntobo nkuruki augite nthiguru ya Kenya nikite mitaratara mwanya igutigira ntobo baketha bakianda miti baketha bakigunika no kimbesha buromba tuwa uno ntwitwite nende the climate change action act ne kurukirwe na very soon tukaambiria kuria antu kana ba njira ya claim carbon credit no ntunyayo ni biashara na kulingana na miti ira bwandite kwa tafadhali tukirwa mpara tukirwa mantu ya rera tafadhali itungane tuonde te mtu mombo myumba hii kila mtu akuna pali pa kuchangia na ndo problem we ne dunia yonde te Kenya kisi not a Kenyan problem na kulingana na mikakati irereo nthi na target sio ile kudelekea anda ila tuskaskende tekiri ki counties na Kenya ki ward na kwa hivyo tafadhali antu wetu tuungane pamoja tuweze kuhakikisha tumechunga mazingira yetu na mazingira ya mea niyo uturire poboya na wendi bao nandi ni kona arimi bakutha bakiamukira muno kigina kira kia thuri ni Rwangiro EFC ni konda kuona murimi wonde akwethwa kigunika na turenda kuhakikisha urimi wetu ibuseterwa mbesha cia gutosha ni kenda arimi bakaomba kuromba mbesha na to once this effect mubango yurio yakunenkanira 10 billion kiri AFC Agricultural Finance Corporation nonto niyo banki yetu ya arimi na nguromba antu bamiru abo nthe bari twina branches ya AFC ndene miru imawa imutindwa ikumbesha ciku enough ukiagua butonere nafasi utetheka utethio buri othai murimi as long as wirite mbesha cia kugura michungwa wanda cia kugura ng'ombe wika na mburi pesa iko ya kutosha na banki yetu ni ufinance urimi kwa tafadhali visit AFC branch anywhere ukae wa conditions ile na woye mbesha tuite nkiripotera weru weekend betabu Murioki.